Sesampune samian dudonan upacara sida kemargiang saking anggara umanis wariga utawi tanggal siki Mei warsa kalih talip lekutus, puncak karya agung ring kayangan dalam Prabu lan Prajapati Braban Kediri Tabanan, radis kemargiang ring Sukra Kliwon Pujut Raina Dibi. Dodonan puncak karya memungkah ngedeg linggih pedudusan agung mupuk pedagingan ring kayangan dalam Prabu lan Prajapati Desa Pekraman Braban, kepuput antuk kutus diri selinggih minekadi idaresi geria Tegal Nyeddah, idaresi geria Gablogan, ide pedanda geria Taman Belayu, ide pedanda geria Perian Kediri, ide pedanda geria Budajadi, idaresi geria Tumbak Bayu, ide pedanda geria Jumpung Sandan, ide pedanda geria Beji Pejaten miwah penganceng Puri Kediri. Manggala prawataka karya sanis pisanan pinaka bendesa adat Braban, Imade Sumawun Latarang, puncak karya keduluran antuk upacara ngendag linggih, ngingkup, saha pedudusan agung ring rahina semong, wau ring adine sande, ide bedara katuran pujiwali. Duduran pemargin karya dalar ketegepin antuk sesolahan wali sekadi rejang dewa, topeng sida karya, wiadin baris gede, sana kebaktayang krama desa Pekraman Braban. Mangkin puniki Sukra niki Pujut niki tanggal 29 Juni puniki niki puncak puniki sane kemargiang pengendeg ri sampun puput pengendeg raris memargi sane ke bawas Pujawali raris ri sampun puput polah palih Pujawali raris wenten penangkilan ikramo puniki pengubaktian masal puniki sane kemargiang ring lapangan umum nanika ikrama lanang istri rauh pedak tangkil puniki ring sejeroning tangkil maka sami makda wangi rarapan naniki katur ring Beji katur ring Prajapati katur ring kayangan dalam raris pengubaktian kemargiang ring Sesampun pemargin puncak karya ida bedara katuran nyajar selami solas rahina. Ring kale punika krama jagi ngemargiang meperanian meped, sani kelasaniang megilihan oleh krama saking suang-suang Banjar. Sesampun katuran nyajar selami solas rahina, kelanturang antuk upacara asasih pitung rahina, miwa upacara nyegara gunung. Larapan antuk karya agung puniki kaptiang sideng ijen kerahayuan kasukertan jagat skala wiadeni skala, pemekas majeng krama desa adat Irika. Sekadi sani sampun ketlatarang manggala karya, krama desa Pekraman Braban wantang ngemargiang karya agung sani kaping 3, sandukan sedurung nyani dawa guarsa siu sangangatus sia dasa siki, sampun nanin kemargiang karya ageng sekadi puniki. Parinikan puniki talar mepaiketan ring sampun puput nyane pelinggih wiyaden kayangan dalam Prabu Kebecikang, sandukan kuendanan pura Irika sampun lingsir, mawinan sampun patut Kebecikang. Ring Beji teleput talar sampun kejimbaran. Kita dua aturan didiang riantokan iki karya agung niki ke bawah sacini kramo kadia sapunika nyabran telung dasa warsa ia nesido antuk manut talar kewentenan desa Pekraman pasti kepisan pedagingan mangdo persido kepupuk puniki kelantarin antuk karya agung kadia sapuniki nah raris harapan didiang puniki ring sejeroning pemargi ri sampun titiang wentenan karya agung puniki dumade kraman titiang maka sami sane wenten ring wewidangan desa Pekraman puniki dan dumade presida rahajang rahayu Karya agung ring desa Braban puniki taler Kajang Becik Bupati Tabanan ni Putu Eka Weriastuti. Antarnya ni pemargin karya wantah cihna bukti yening krama desa adat Braban mesikian segilik seguluk ngeremba pemargin karya. Bupati Eka mupakeling mandek kemaketan pesemotonan Irika sida starter ketidanan becik, saha starter urati ring kelestarian seni budaya, adat uyaden agama Hindu, sandukan parindikan punika sane sida nyikiang krama Bali. Pemargin seni budaya, adat, terus uyaden agama sampun mejantan manda sida imbang pemarginipun. Tim liputan Nguningayang.